Hi ma'am, ma'am ngasi ki video se ko. Ma'am na yaw na confuse o gan ba topic ni hai tare ma'am yam na importance o ba ko. Ma'am ayam ba video na ko yam na confuse o gali se ma'am na color corrector adagi concealer ko. Ani se ma'am ani si khetna ba se karino ma'am magi difference se karino aduga khoi se ko kari gi damak tai khoi na sina rino A to Z ma'am ngasi ki video se all about concealer amadi corrector gi matang do idini ko. Adu di ma'am ngasi ki video se ma'am da yam na kana gani video se horasi ma'am concealer hai base karino aduga corrector hai base karino ko sigi se ma'am yengoi ko gi mai da dark duk ta ba khotpa ama cover tauna bagi damak ta ko gi dark duk sing se cover tau dana ikuna direct foundation tha bata araga de ko makeup to phajade maram aduna ikoina concealer hai base gi dark duk men na bagi damak ta semakpa semak pani ko same corrector hai base su chak mani ko ma'am concealer hai base na ma'am gi skin gi tone gi matung ina sema I aduga corrector hai base na colorful oi badala I ko sigi se ma'am yengo concealer se dai koina magi skin tone gi matung ina semak pani na ko gi skin tone gi matung ina sum select of by ya ko but koina corrector se di ko ahan bo oiraga di khang da ba singi ni ko ina huzi hai se madi gi colorful oi bada mayam like ko habdi machu da like ko adu gi doi khoina gi skin gi problem du gi matung ina khoina low du ni ko ma'am magi machu sing se gi orange la kani yellow peach color adagi purple green asmai to like ko ma'am adu ma'am product to ma'am khoina ma hekta lawraga hekta sinaga da banate gi problem du gi matung ina khoina du gi do select tau du ni ko adu ma'am khalamani ko hoji concealer se gi dark tuk men na gi da makta ni same characters su ko concealer se ma'am karam ba matam de khoina sinaga ni ko gi dark se yam ta da ba dark se ko yam intense oina ta de ko yam light oina ta ba dark ni adu oi ta ra gi khoina concealer se sinaga ni adu ga dark se yam na heavy dark ni intense dark ni ba ko thui mai da ta ri ba se ko gi dark spot lai ba under eye area dark circle laiba degi suma ko gi discoloration laiba khotpa ko marang turang ba khoi gi kai haitari bird mark laiba khotpa ma ba si punamak sa loina mayam khoi na concealer na melakpa matam da long lasting ore ko maram aduna adugi matam du khoi na yamna long lasting oina ko khana kirakpa matamda aikoina color corrector se sinagani ba ko ma'am karamba machu gi color corrector karamba mine sinagani ko ma'am ayamba matamda ko aikoina ayamba matamda yamna common oina hardi ma'am ayamba dark punu maktai khoina skin problem ayamba ko punu maktai khoina orange color gi corrector se sinai ba ko aikoi gi dark circle leba khangde bird mark leba khangde discoloration leba spot ama si mo matamda khoina orange color sinari adu ko gi ma'am uring ko khoi uring chonghi bagi sum ta hoba dak nga sangang na ta ba dak ama sida koina gi green color se sinai ba ko maram de ma'am angang bo de mathak tu koina orange color design bata raga di adu gi ma'am kamaina cover oini ko gi ngang na ta ba dak sing dai koina green color sinna gani adu gi mu na ta ba haigera natraga blue machu oi kari oi taba dark se sidana khoina orange color sinna ni ba ko ayamba problem puno makta ko khoina orange color se sinai green color se gi uring thungi bagi sum haibadi ngasanga le hoba dark sindo adugi mathak tu khoina green color se sinna ni yango ma'am gi ngasanga taba dark adu da ko khoina orange color se tera ko matam da ani se ngasanga na oina leiradi kamaina dark se khungani ko maram aduna khoina adu matam da green color se sinna ni ko adu ma'am peach color se uramani ba ko ayamba gi color corrector palette se ko palette lakpa su yawi na traga single sum lakpa su yawi ba ko ado palette ta yam ba uramani ko gi purple color yaw ba adagi peach color yaw ba ko peach color se kar mamine sin na gani ko peach color se ko gi yam na ngau ba ko gi cool na don gi missing na ko adu ba mi na peach color se sin na ni na traga de ko gi ayam ba ko gi skin tone se da ko gi medium de horaga fair skin tone se si se ayam na ko ina orange color se sin na gani ba ko ma'am I hope ma'am is clear or Brahmani. Aduga concealer se ma'am only a dark main but not table for ma'am makeup says to over become a money about highlighting to be by like highlighting concealer se minus highlighting to Torokomatum the Sequina concealer says Tawadu Magi machu the Kenaraka never concealer the concealer oily but Magi color do go equina Kenaraka ni Tayumba Adamna low concealer seco
dark dup men bagini hai ba taragadi nagi skin tone adudagi shade anirom dark ocean ba color ekhoina logani kain habani mayam dark se already ekhogi skin tone asiga dark se gadi machu se manadina ko dark se di masem Mudane bako, adu yung matak tuwe ko na ang ako thasan mataragadi color to change so ini gray rom da on gini aduna dark dup men kada boragadi concealer se skin tone dagi shade ani rom dark ocean balogani ko aduga highlighting to bagi damak tamyam highlighting se kai maram gi damak tai khone to ino hai bada ko mai se yung mayam contour se ko gi mai se habadi pixana bin damak tai khone contour se nei ko adu highlighting hai se ko gi karam area da tawgani ko khoina light purak ba ko light purak ba da hek Kusan jaga tu memang ikut magi soy jaga ikut light bagumba ada ki under eye area gumba soy se kena light color matai raga koi kena highlighting to biya ba sigi sini yang matam da mai se yang memang contour to bagi sika mula lagi raga Aku ina highlighting to biram da batara gadi maning na smai to na shape sakra ni ba ko aduna kajitang mai se mamang rom da highlight to bagi da mak tai ko ina light ba consider this ni ba ko mya series na mai gi shape to khara sum yeng ma tam da phaja ba ai phajai ko series na mya mai ko ina contour blur highlighter smai na tai ko tam da ko gi mai si yeng ma tam da 3D effect ka haina drane adu ki do oiraga phaja ba ko yeng ma tam da maram aduna ai ko ina highlighting to bagi da mak da karam ba concealer lo gani ko ko gi skin tone se ko skin tone se gi light oiba yengo mayam kai gumba adum na scenery ba foundation do ko adum gi skin tone adu dagi light oiba shade amma natraga ani light oiba sinna raina khalasi ko adu oiba taraga di adum na lawra ka doriba concealer do foundation adu dagi muk light oiba lawba ta ba ko natraga di yengo mayam foundation do nang tairo foundation do ko gi nagi skin tone asidagi light ne ba already shade ani ka adu bi do tairo aduga skin tone da yenga ga koina concealer do lawba taraga di kamaina chama na rani foundation to concealer to machu to chakma na garani aduna karmaina highlight oigani ko oiroi ba maram aduna sona tai foundation adugi matungi na ko songi foundation na do yenga foundation adu dagi shade ani rom ngadhokpa color logani ko highlighting to bagi damakta aduga dark men na bagi damakta khoina skin tone asidagi shade ani rom dark ocean ba color sinagani ko Ado mayam concealer se ko karam type la ke ko concealer se dasu ko shame foundation gi adu maina ko matte finish su la I setting finish adu maina la ye ko tai gumba chama ne ko mayam aina foundation gi video du ko su ko high bane ba ko gi oily skin oi ba ta ra di matte finish su na ro adu ga dry kai ga oi ba ta ra di setting finish to adu gi su na ro ko adu ga mayam concealer se dasu ko gi magi foam karam foam la iko concealer se मैं हम कोई की क्रीम की फॉर्म दस लाई को कोई की स्टिक कंसीलर पैलेट तलाक पा ममांगे ना फाउंडेशन की वीडियो दस पंजाब रे कोई की पैलेट तलाक पा पोचे सिंग जो को लोई ना क्रीम की फॉर्म द लाई बको अदुना कोई की क्रीम कंसीलर लाई रे अदगी पाउडर टू क्रीम कंसीलर अदगी कॉम्पैक्ट की फॉर्म दस लाक pa yawi aduga liquid concealer ko aduga liquid concealer jati मैं हम कोई ना all skin type पुन मतना लोइने सिंदबा यागनी aduga adom gi skin se yamna oily oi bata ra gadi ko khoi cream concealer se sinna rak matam da khajitang heavy feel oi gani ba ko to ba gi me am concealer se engom mai se loi thungna ba tai gi tabana tabani na only ma se khoi dark dup area se cover down ba gi da ba sinna bani na cream concealer se ju yamna common oi ne yamna popular oi hai tare dum mi pro masum sinna ba ya he ba ko tai gumba highlighting kai ka to ba oraga di oily skin ni koina hai se excess oily skin oi ba ta araga di highlighting kai ka to ba oraga di ekoi gi cream concealer se si gi sinna bi gano ba ko highlighting di yong me so sai tai ra kani khar yam da sinna ra kani ba adu ba ta araga di adom gi mai se ko adom gi skin se excess oily oi ba ta araga di yang ta na oil se release oi rak pani na adom makeup to khara solak kani maramaduna highlighting kai ka to bi gi da makta liquid concealer sum sinna biro aduga dark dup men ba khot pa ma adu oi ta araga di cream concealer se sum sinna ba yai मैं अभी यंगो क्रीम कंसीलर से मी पुरो मंगा लोइना सिना बा याई आई नो हिजदा पंजागी बतो जस्ट ऑल कोई एक्सेस ऑयली वे बकांगु दो अदुगी दमक्तनी बको अदुगा मैं आम लिक्विड कंसीलर से देना हाई रे लिक्विड से कोई याम नसु कइनो इ दबको मासे याम नसु नप नप लाउ दे अदुगा याम सु लांग दे मरम अदुना मासे ऑल स्किन टाइप पुरो मंगा लोइना सिना बा याई सेम कोई क्रीम कंसीलर सो दुसु मी पुरो मंगा लोइना सिना बा याई क्रीम कंसीलर हाई से मैं कोई पैलेट लाक बतो अदुगी दुनिया बको पैलेट लाक पोचिंग से लोइना
cream ki form da lai ba ko si clear ro biram ne ba ko karamba skin type na karamba sin na gani hai ba do karamba concealer kar sum hong ba da adagi kar sum atang ba da sum pa ma ga su ko ai khara phaba sing do ai mathak da sum thon jera ma ge ko myam som gi budget ta lak pa ma sum lo bi ro ba ko I hope myam ngasi concealer ki matang da myam sum confusion lei ba khot pa ma ko du du loi na clear ro biram ne khan jai kai gum ba sum doubt lei ba khot pa ma lei ba tar di comment da sum hang biram kai kai de aduga myam ngasi ki video se myam da so de ma ki kana biram ne khan jai kai gum ba kana bi ba tar di like to biram mo aduga channel asida no chang birak par gana subscribe to san biram mo makeup video sing ba da interested or ga di share to video se bu ngasi de myam video se matang ngasi da sum san jare bye